Shalom, selamat pagi Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalohi tarigapan siganu pari bata bani panurang sogot nerion pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami na marhabang senaguri atas puji-pujian terima kasih ma isombakon uhur nami hubamu. Bani ganupan der layakmu nadop ijalohon hanami ari lopus ari das kubani panorang sogoton bueni pasu-pasumu. Bani panorangon petuhan torang iham urapa pikiran nami marhite hatamu. Ase bani ganupan horja nami ipake hanami ma guguh na humbamu. Gabe parhitian nami pasangap kon ham tong-tong ibagas parguluhan nami. Mari tegur anak muton Yesus Kristus Tuhan nami jolam rapa kontonggo namion. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sugut nerion. Naboy sisihan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan siganu pari bata bani panorang sugoton Kamis tanggal 15 Desember 2022. Ay matar surat bani buku 5 Musa bindu onom ayat 5 nama katahon sonon. Anjaha maningon haholonganmu do Jahoba ne batamu, humbani sagala uhurmu, pakon humbani sagala tunduimu, pakon humbani sagala gugohmu. Mase ipadas atape iparatah-ratah Musa hataon hubani bangsa Israel bani panorang ijia, totu alasan natang si guguhan aima halani adong do si sombah-sombahon ni bangsa-bangsa nalegan subali Tuhan naibata. Totu on boy gabi parlajuan bani bangsa Israel dopdas sidea bani tanoh bagah-bagah janah uhur apa pikiran ni sidea langbe surdung hubani naibata tapi gabe maralih ma hubani nebata nalekan. Ay maase hataon laho paratahkon use ase itungah tonga ni godaan-godaan atape parlajuan ne dopak kon ni bangsa Israel ase manombah nebata nalegan. Si jolomon politik bani sedea aima marhitehon ni makaholongi naibata humbani bulat ni hurni sedea. Artini ay maningon ijolom bangsa Israel do bahasa naibata nadoma mambuban sidea luar hun tanoh parjawulanan Masir sada do hasa naibata lang adong nalekan. Nah, totu sadalan hujon bangsa Israel pe maningon do pataridah kon ay langsung kupitah pangakuan tumang porsaya sidea hubani naibata nadomma manopa jana nadomma manramotkon rossi na mambubai sidea itanoh halimisan das kubani tanoh bagah ay. Artini ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ahana dop niya kuhon ni sidea ilobe-lobe ni nebata. Pangakuan ni sidea pasal haguguhon apa kuasa ni nebata. Maningon do ipataridah kon homani ay. Marhitehon ni namak kaholongi naibata. Jadi maningon do hape ni ipatalar bangsain holong ni hurni sidea tanda ni bulat ni pangakuan ni sidea dopak naibata. Totu ijon ma bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus boy humanihita ididah kita ibagas parguluhan ta sigano pari rado bui tumang tawaran-tawaran hubata pasal guguh ni nebata nalegan nabuy mangurupi hita. Bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon ijolom hita politik masih hita pitah marsomba hubani naibata sitopa hita halani naibata
na manoppa hita ay ma naibata parholong ate bagal jana bapa paridop niuhur bagal aha na siol bere konon ni hubata adong duay bani. Artini ay sukup do aha na adong bani ne bata laho mangguki parguluhan taon. Hape anggo isombah kita ma ne bata naligan aha na siol bere konon ni hubata sedo marharohan humbani diri ni sandiri. Tapi humbani nalegando. Anggo ne batata aha na ibere hubata ay marharohan humbani diri ni sandiri. Artini ay sukup do aha na dong bani ne bata laho mangguki na ibagas parguluhan tahalan yay lang perlu ipindahi ta ne bata na legan laho mangguki parguluhan ta. Totu anggo sukup do pasu-pasu ni bata lau mangguki parguluhan ta maningon do pataridah konon ta holong ni uhurta hubani ne bata humbani sagala uhurta pakon humbani sagala tunduita pakon humbani sagala guguhta. Do artini ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lang perlu hapeni iparbois-bois kita panorang ta laho manguhurhon atap mangindahi cara laho mangindugugu humbani ne bata nalegan sukup mahita manghurhon atape mangindahi cakala cara humbani bulat ni hurta humbani sagala ni tonduita jana humbani sagala guguh na dong bata ase haganupan goluta-on tetap mahita ibagas hapasingon laho pasangapkon na bata ase lang perlu ibuang-buang hita panorang ta ibuang-buang hita waktu ta laho mangindogogo hubay ni bata nalegan halani sing perlu ay lang perlu ipindah hita cara sonaha ase irupi ne bata nalegan hita lang perlu ay halania nalang do haganupan gugo ni ne bata nalegan ay sukup do gugo ni ne bata laho mangurupi hita jana maningon do ipake hita sagala pikiranta uhurta rossi haganup guguhta pita laho papasingkon ne bata. Jadi sagala nalang marhahonaan sagala nalang marhubungan pakon ne bata lang perlu ipake hita panorangta lang perlu ipake hita guguhta lang perlu ipake hita sagala cara sukup ma pita laho papasingkon na bata ibagas gulu taon porini pe adong tantangan bata porini pe adong hasusahan ibagas parguluhan taon ibagas nalaho marsombah hubani na bata maningon do humbani sagala guguhta maningon do pake hononta hagadup guguhta ase tetap ibagas turuh niur marsombah kita hubani na bata. Sonay mahita bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas napay may mahon paron ni Tuhan Jesus na badualikon. Sorosi ibagas na mga lawalo partubo ni Tuhan Jesus si paluah kita hu duniaon. Maningon do hapeni songon paruhur nahun hapol takan ay maningon ipake hon hita do haganupan sagala guguhta ibagas nalaho pasangapkon nay bata lang pita guguhta lang pita pikiranta tapi pakon haganup na dong bata maningon do ipake hon hita ay pita hubani nay bata. Artini ay gulutaon fokus pita laho pasangapkon nay bata ibagas parguluhan taon. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma Bapa. Bani hatamu na manorangi apa pikiran nami. Ase pangakuan nami pasal habag kelunmu.
panandayon nami pasal hapasingonmu. Sonay dohoma agi na ijalo kanami pasal bueni pasu-pasu mo. Ipatalar hanami matongon in Tuhan. Ihargahon hanami main Bapa. Marhitihon ni nalambin ipataridahkon hanami tongon. Pakeon nami ma sagala uhur nami, pikiran nami, sonay agi guguh nami, ase pitah makorjahon harosuk ni uhurmu bani perguluhan nami. Tarpuji maham Tuhan, ase bagas saganjang nerion, ipondos kanami maguluh nami hubagas tanganmu, ase hama tong Bapa nama pargugui hanami bani ganupan lawan nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo namion. Amin. Horas sobat taganupan, Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, lebih marbagal matongon holong ta bani na bata, marhitihon na ipake hita pikiranta, ipake hita hauhuronta, jana ipake hita homani guguhta, pita laho makorjahon harosuh ni naibata. Shalom.